Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur hi lalpa zanria kil tur ngak ti Arizona rama kachinai Chanchin ani page khwa 70 Adventist ko shana ding don ti kachinai na lo sha chuan a hlim hle mai a chena navajo reservation chevela hian Adventist ko shana la ding lawa ko shan mi te zinga atel lo na pokum somni lai anita engtika nge kanin khom ho theyang ti in angai to a Pastor James chuan aban chu alo phara tuna chuan engman rama kan nei lo ti in a changa ani na taka chuan kaushanin engma anei lawa ma se kaushanin biakin anei ta hi thilmak ani kaushanin page khwa biak in nei adu chuan biak in omsa alei angai ti na ani a biak in zongzong chu page ko thler khata in tlarvek ani a biak in thar sakna tur a hmun ol a om to lo sabat voice som pathum na tholom mangin kaushan chuan page khwa a kaushan dang ro san tak chu aleya Pastor James sa alo thlen chuan biak in chu chei thathle angai ti le manrua engma lalpa zanria buat seina tur taknyal po a omlo ti aron mu a ma se Katrina chuan anzinga lalpa zanria kilve adua kative theito kahan tapange enge kan mamo ati a pastor chuan kisilnan cho tol an mamo thu asoya sarkar atanga chanpuina sum social security check kadon huna dora kakalanga cho tol chu kalayang ati a chanpuina sum adon nu chuan dora avakala plastic cho tol chu avahmua chwara paruk anlo tlara alei veka sapat alo thlen chuan pastor nupui Nancy hne na ahlana chanpuina sum ka don le khuna karon label donya ati a Nancy ril ru chu a khoi hle mai kavalom tak em ti in a out chwa khialani Pastor James le Nancy te chuan lalpa zanria kil ho chu an thlel le china ma se manro chei that ngai tam si a suman nei tlem bok si a da poimo ma sakber tur po an chi thiam lo kechina in chanpuina sum adon le nu chuan dora avakal le a chwara an da plastic chotul var omjong jong chu avalei le ta a paruk an da deu zela alei veka ti chuan pastor nu puin na chuan a hlan le ta a achang chuan apasal pension lo alak chen saka chotul alei mai zel ani anpa chu navajomi ani a in khongai lawa ma se kaushan chanpui kha anya lem lo thung thlathum nuwa chuan chotul an mamoza chu kachinai chuan alei theita a chotul alei nun ber chum chuan pastor hena kan mamoza chotul kan nei to boka lalpa zanria chu kan kil thei to em ati a athil phalna awangin pastor James chuan lom thu ashila ma se shuk puan kan la nei lo kesil hnuwa a shuk khulna tur achul thina ati a kachinai chuan kung kan dab donya ati a chanpuina sum adong le a chumi chumpo chuan an mamo zat in shuk puan a lei le a pastor hena chuan avakala in shuk puan po kan nei to tuna chuan lalpa zanria chu kan kil thei to em ati a athil phalna awang chuan lom thu a shil le a changda na le wain no kan lamamo atile a kachinai tan chuan chung zong zon mu chu a ollo chung chu engtika nge kan nei theyang poisa chu kala tho theyang ati a anu loka chuan Adventist kaushan pakhata changin petu an neya page kaushan chuan lalpa zanria kilna turbung ra chu an nei kimta pastor nupui chuan changa siama ti chuan kachinai le midang in khom na alo tel ti chuan page kwa 70 Adventist biakina lalpa zanria chu an kil ho theita ani kachinai chu alim ngei mai pathian chunga alom na chuna satakani kachinai chuan how to te na lalpa zanria kil hi ka phurna lamani lalpa zanria ikil hian alaka ilom na le achan pui to na chi awanga ilom zia iti lan na ani ti in ashila kumsang ni som pakhata sabat voi som pathum na tholomi tho awangin tuna Rawngbawlna Chanchin thlen na mun page 70 Adventist ko shanin ma an son pha awangin kan lom takzet ani North American Division chunga Chanchin Rawngbawlna na sabat voi som pathum na tholom phal taka tho in tuma wangin kan lome khati zong khatun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani